Ljuti ajvar sastojci, potrebno je 6 kg paprike, 1,5 kg plavog patlidžana, 1 kg šargarepe, 700 ml ulja, 150 g šećera, 100 ml sirćeta, 2 kašike soli, 4 ljute papričice. Priprema: papriku i plavi patlidžan ispeći, oljuštiti i samleti, masinicom za meso, šargarepu obariti i samleti, ljutu papricicu ocistiti i samleti. Sve to izmesati i dodati ulje, šećer, sirće i so. Kuvati u dubljoj šerpi na umerenoj temperaturi, uz povremeno mešanje, dok varjača ne počne da ostavlja trag po dnu šerpe. Čiste i suve tegle staviti u rernu i uključiti na 100 c. Posle pola sata izvaditi tegle i u vruće sipati vruć ajvar. Zatvoriti tegle, uviti ih u peškir i ostaviti da se tako ohlade. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan. Najnoviji recepti, zato nas zapratite.